Nyuma ya itua ria koti ya Meru gukurukira mugambithania Linus Kassan kurungamia kuingirwa kwa gavana wa Meru ni bunge ya Meru, riu atongoria na mawakiri mwanya mwanya ni maumiritie kuonania kurega kwiganirwo kwao. Athomi makiuga matanegwa koti ikinenkanira wira wao kiri akuru Tamanduri Njeke Mutugi Kare na kumurika maugambi mwanya mwanya baria nkinyagia mawakiri mari igweta Kenya maugite untu uyu utanonwa kairi. Ruling emwe very absurd. Ruling ekuonania njanjo buruka rumete into na ati kumbenya kwitha ntembe ati kumbenya kwangura miromo. Ni migambo ya MCA wa Bugita West DMK ikiogorora no watongeria barabone ne kura kwanirwa kwao ni mwerekera jwa koti nene ya Meru jura juli twerukirwa narwa ni Justice Linus Kassan orungikite muswanda jwa jure bunge ya Meru jwa kuingatanga bana mwangaso bisi muswanda jura jwa gwatiri ne monino wa mutongerwa baraba ingekire bunge ya Meru zipola kinya wikineta ZDK akijurungi kamonkira ntareki mirongo iri mweri jwenana athi ya ruling 20 August ndi akaeja na cost na tomba weja na cost yegamba arafu oni nyethera ntathi ya ro school buri nkomenya oteito Reu Justice Kassan ethira kere kitheria mbunge ya Meru na ngabana mwangaza beikinya ikirinjuri Njeke bari na mawakiri baombere antareki mirongo ithatu nemwe mweri jo DMK yakimenerie tagararire bunene akiuga Njuri Njeke tumba kugite gamba regi watho bwa gatiba na thoma gwita kwaraniria mbere Njuri Njeke constitutional issues ya accountability na taomba kwaraniria mbere Njuri Njeke na kawira andikite anto 111 novicine issues icho nde accused na chochi ananirwa Njuri Njeke atakaire dispute personal kana dispute yemunda na ndi DMK yaruga bokinya kethire gambarere tegiti bobwega bota mbunge ya Meru bakethira bakiathikira watho boburitirwe indi akiuga bagacho antaira cha witi na mbere na ngugi chao cha kuthuja ngabana mwangaza na tunya kinya ruling ekethire absandi atia kana eri no puzi atia ati tukameathikira ja county assembly na tugacwa manuva ya ura tukaendelea na ngugi cietu cia accountability ira tubati kuita tuli assembly in as much as kawira na ugerio tumira court ku frustrate assembly na kurungika legislative body kuita ngugiwe kingia tongeria mwanya bagi siasa na kinyama wakiri bedra bakirita ugeboe gurwa mwerekera jokoti na rua wakiri daktari muthomi vyankoru ariuge gambarire regitro na njera ya ungumania gute na umana rekienda era rute rumwe na WMC wa koroto mwenda kirenya ariuga turi na njanjuri na nduta mutongeria wa Meru akiorotithiria boku manena maite ja mengekere kiratasi kia watho akiuga kere uge bwawe watho bono kabo batigutejanirwa mutongeri wa baraka ikire mbunge ya Meru mwende ithire ariuga kire nthiguru yetu ya Kenya mtu akarano kaithaga ntembe akioria ntariki mirongo iri mweri jwa mugwanja niri na akioria thina cho tumiri bobo ebo kigena kia mwingi wamona kuna watho bwa kigatiba na kwenyangio obisi na buguitana na Njuri Njeke kiri munini wa speaker wa mbunge ya Meru agatena Elias Murega ariuga rwanyirwa watho rubati kutharu kithikaira mukari na neba kwagite twara kote ariritirwe na arua inde neba kwenda kuthikirwa seneta wa Meru Kathuri Murungi na wariuga thini dachiraringithitwe ni mbunge ya Meru chirari gutumira obisi na kigina kia mwingi buthuku netari thina ya ngwataniro gatigati kao akiuga koti no keko yukia watho bwa gatiba kira tongeria barabathuri aroritie CJ Martha Koome agitikiria untu tabobo bwita na mbere kiri wakiri bari negweta Ahmed Nasir Abdullahi na Nelson Avi kinyabo bakionia kuria kunganirwa kwao bakiura na ya kioria ni koti nene ya Kenya kana ni koti ya Njuri Njeke Avi akiuga ateta Justice Kassan jaji akiuga njanji ni mtura wije na akathikira watho na aririe na arigara ni atia mandu ya dispute resolutions ya kwejira
utioja rombi na inene case mando yaja kwarerwi mwanya kabisa the substance of the motion. Kiri mutongere wa LSK Faith Odhiambo ari uria wathobobwa koti kethira ni murungamo jwayo kana ni ungumania na kiri MC Wegoji West Mbioki ariuga we ni mukuru wa Njuri Ncheke na netre karobionde biria biatengi bia guchwangwa taniro kiria kiathithitwe ni mutongere wa mugongo na kiria kiathithitwe ni munini wawe akiuga utongeria bwa Njuri Ncheke na bwa kanisa ni buborirwa bugachwethere gati kangaba na Mwangaza na atongeria bara bathuri indi tigutonyera watho bwa kigatiba bwa mbunge na kwa Mbioki ariuga gutina mantu jegethere kiri muswanda jo kwingatangaba na Mwangaza gitene ni mantu jege watho bwa kigatiba na kwa ariuga Njuri etina watho bwa nteto eje buru na MC wa Bothugusi West Patrick Muthuri no ritie koti gitumie rungika muswanda jo kwingatangaba na Mwangaza akiuga bone kwathurana mainya akirunga matatongeria bangi kuga ejetengo gia Njuri Ncheke ara DMK yogite bakajukiria Justice Kasani Tagaria tukamujukiria atua nonto citizens itwe irutha rwa kuandikira Judicial Service Commission rato kuona judges are stepping out of their way kinya kuthia rulings itu thingata president cha Court of Appeal na Supreme Court kenda etwirarire judgment utuona kwetha tuketha twena imani na njanjio moving forward. Kiri Justice Kasani ariuga kiri miaka 20 ethirite ari ngugi na ije riri niregamba ritu ethirite agikabana nario. For my 20 years I've been in the judiciary, this is the most difficult case I've ever handled. And it's coming at a time when I was just appointed as a judge. But nevertheless, I really have to move on. I have to make a decision. No ukesi nene rede tuira kulema. Na kiri ugambi bwa mukarigito wa kiama kia Nope wa Jamero Julius Bijewe. We need clarity at this point in time. Kutikeja gutweka Meru County eka county with Anake, a county which you shall call Banana County. It's a critical moment in the judiciary to redeem itself. We are in trouble. Now we may reach a point watu kanatu tukomba gwitikia koti chetu ndene ya Meru. Bunge kere DMK yarugete kumakania gitarira rikajukwa kweberia mundu jore agweta kawira Mwangaza ariuga no mwankakana tio mata how long it will take kweberia mundu jore ajwe Meru ja mtu gucieta kawira Mwangaza Mwangaza, which is the completely opposite. It will matter how long. Kinya geta court kondanzi no kuthiuruka, we are still here. Eventually she will go. Kinya ndanzi ate. She can buy time or she wants, but she will go. Keri potrante to shawero. Rea kwa rieto ni mutuge. Kare.